Image PAODAM yang biri makwai kibeku tam kumandar na tram na oksebol na ngasigi muriba pau pijari matam mamagi Delhi gi lusing masingna Manipur li puwari khangdabadagi state of thengna phangkibani haina Manipur Minister N Birena phongdokhre veteran journalist Kangwajam Madumangol laikidre Nursery Farm Economy and Culture Highway Pandamda Barak Harvest Festival 2.0 pangthokre loinana Mumbai amasung Bhopal gi mafam Trainpandagi CBI na lupa crore Nogdraga Mariga लाख उठाते भागत करें हौजिक मपुंग पावलो बिरसी मतम की Delhi की लुसिंग बसिंगना मणिपुर की पुवारी खंगदबदगी स्टेट थेंगना फंगिबनी अदुबु हौजिक लाइव लेंगा असि ओरमलबदी मतम सान स्टेट फंगलमगनी वाफम से ngasi मणिपुर लेंगा सिंदुना अहानबा मणिपुर राइफल्स की परेड ग्राउंड दा अंगथोकपा मणिपुर स्टेट फंगिब सही यांखगी माथोई सुबगी थौरमदा चीफ गेस्ट होइकिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंगलोकिबनी थ्रोमतुरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह एमपी सिंह सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह सरुक याखी थ्रोमतुगा मरी लेना अनिसुबा मणिपुर राइफल्स की कमांडेंट विक्टोरिया यंखोमना पेरेड कमांडर ओइदुना कंटिजेंट तरामरी न सरुक याबा मास पास की सलामी चीफ मिनिस्टर ओके चीफ मिनिस्टर मखा तादुन हाई मणिपुर निंगतम लांदा मसक ममिंग खंगुदबा थौना फबा पुखनबम कजाउगुंबा कया लेरमखिगनी अवागी सही तरेट खुंताकपदा मणिपुरी कया खुट्टा यारी लेंगदुना मोरक मई थादुना मियोय के हाटखिबदु काफम थोकते गंभीर सिंह नर सिंहना मणिपुर बु अवागी मखुट्टगी कल्लब मतुंग मणिपुर निंगतमखि अदुबु अमुक ब्रिटिश की मखादा मणिपुर लैखे मणिपुर ब्रिटिश की मखुट्टगी निंगतमलब मतुंग मणिपुर इंडिया दा तेनके अमदि मणिपुर से स्टेटुट फंगबदा यामना थेंगथखिबगी मरमदि मतम मदुगी लेंगाकप सिंगना मणिपुर गे सेंगबा पुवारी खंगखिदबना स्टेटुट थेंगना फंगमनी हौजिक लाइबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुंबा ओरमलबदि स्टेटुट फंगब थेंगमलोय मतम अदुगी लेंगाकपसिंगना मणिपुरी पुवारी खंगीदबना इशू कया लेरमखि इशूसिंग अदु मतम सांगना अहोब लेखि मणिपुर की पुवारी काउरेसि अमदि स्टेट असे हिरम खुदिंगदा स्पोर्ट्स एजुकेशन कल्चर दा मांगिन थारे हाइके चीफ मिनिस्टर नमयामदा स्टेट फंगखिबगी थौरंग लोइना याइफ पॉलिसु पेखि हौजिक वार ऑन ड्रग्स की मखादा सिंग द पॉपी थारिबा फमसिंग असिदा सही असिगी मार्च अमदि अप्रैल थादा पुलिस अमदि सीएसओ सिंग यावना मियाम उपामी के पाक्तुना थाबा हरगनी चीफ मिनिस्टर मखा तादुन हाई हंदकी ड्रग फाबी केसता पुलिस पर्सनल खर सेंदरबसी यामना इकाई सेंदरब खुरिंगमक थबक्तगी लौथोलगा अमखन कौशलरो हाइनसु चीफ मिनिस्टर मखा ताना फोंदोकी एई कांगुप अमगी वांगा वा कांगुप अमगी थबक लोबो खानो नरकादा अपुन भारत की अपुन मणिपुर की तो काइना बयारो जो आने लेको लेने अपुन मणिपुर की अपुन भारत की होगा थबक थोंगा Nusantara वगैरह, कामोकी वगैरह, उखरुल वगैरह, इम्फाल वगैरह, बिष्णुपुर वगैरह, तमिल वगैरह, अपूर्ण मणिपुर कॉन्सेप्ट में अपने लाइफ से मखा आना और से ना चलन में कौन सी कोरकोमना लाखनिबा रिपब्लिक डे की थोरम बॉयकॉट तौबा ओइना जनवरी तांग 15 की नोंयाई चबुक पुंग 32 दगी हौरगा तांग 19 की नुमिदा वरंग पुंग 3 फावबा पुंग 35 की मणिपुर पुंबदा टोटल शटडाउन तौरगनी शटडाउन मनुंगदा इरेचा सेंगना सिंथा लेपियु युम दगी मपान थोकपिगनु इंडिया की नमफुदा पांगथोकलिबा रिपब्लिक डे सी बॉयकॉट तौबियु हाइना कोरकोम की पब्लिसिटी कमिटी की सेल अमना फाउंडरले आइखोगी पुंसी अमसुंग इफुरुपु लैंग्वेज संदुना सिंगनरिबा इंडिया की लोइलम लेंगाक असिगी मायोक्ता नुमित असि अपुनबा लिसिंग अमा होइना उनमिनसि टोटल शटडाउन असिना लाइनिंग लाइसोल अना लायेंग अमसुंग मैहुला पोक मरि नेबा थरमसिंगदि कौंसिलोय हाइरि वेटरन जर्नलिस्ट अमदि ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमजू की फाउंडर मेंबर वरम्बा कांगजम मधुमंगोल ngरang numitang masagi anabana maram oiduna kawa lamdai bungda leiba masagi yumda leikidrei masagi sahi mudraga mapan sukhre एमजो मदी एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की ngasi famkiba apunma mihma amana veteran journalist के मधुमंगोल ना लेखिदबदा थमोय सोकना वा फोंदोखि लेखिद्रबा के मधुमंगोल कुमजा लिसिंग म सापन निफु मरी की अप्रैल 19 दा पोके कुमजा लिसिंग म सापन हुबु मरी दगी हुबु निपान फावा फयेंग हाई स्कूल दा असिस्टेंट
ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1954ꯗꯒꯤ 1954 ꯐꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯇꯟꯇ꯭ꯔ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ 1953ꯗꯒꯤ 2002 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯒꯤꯏꯗꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯝꯈꯤ UNI ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯡꯒꯔ 1998 ꯗꯒꯤ 2002 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2002 ꯗꯒꯤ 2008 ꯐꯥꯎꯕ ISTV न्यूज़ गी न्यूज़ एडिटर सु आरमखे मसिद नतना एमजू गी प्रेसिडेंट गी फमसु पाइरमखे मांगने हिंगलिंगै दा फोनंबा लाइक सिंगी मनुंगदा हेडमास्टर ड्रामा वहांगदि लेरे पाहुमदि लेट्री मणिपुर इतिहास की तांकक अमदा RK मैपाक्सना ngalibai manipuri journalism amasong jisi tongbra amadi oja chingkham pisak panba yai mahaki lairik headmaster se education department senba neo literate book competition da hanba mana phangkhibani aduga oja Indramani memorial journalist award lisingani subna mari NETV people's choice award lisingani subna manga ipu mairang lala hanba award lisingani subna mari certificate of honor by Bishwa Samwad Kendra lisingani subna tarahumdoi Manipur State Kala Academy award lisingani subna taramari amadi Thiam Prem Kumar award lisingani subna trampansu kai madhubungona phangki Manipur Press Club ta MZU gi president Wangkhemsa Samjaina preside tawduna EJM gi thomising yauna pangthokhiba awa phongdokpagi film aduna laikhidrabna journalism gi lamda tarama thabak singbu singthaki loinana union gi founder member amadi president oina larumba thawdangbusu ningsingkhi aw phongdokpa aduda laikhidrabagi thawai na mapui khoya khada ingna signa potharunaba minute ani tumina leptuna thawnijaki amadi imung manungi awabdasu saruk yajaki ngasi mutum laikai Singarwan Kasar Assam da Laumilup Assam Vikas se Agro Producer Company Limited amadi Barak Dairy Producer Cooperative Society Limited na sinduna Nurturing Farm Economy and Culture haiba pandam da Barak Harvest Festival 2.0 pangthokre Festival adu da puna stall tara na saruk yari maruina festival asida Kasar gi mafam kaya da thaba phaumakal humudra gama henasu puthokpa ngamkre lonena lau singu bada mai pak laba mioi kunga manga da certificate amadi memento pedune kai khumnaki ayuki ahan ba session da agriculture engineering Assam University head of department Dr. Ajita Tuwari business administration Assam University Professor Dr. Arup Barman na farm mechanism amadi doubling income of farmers saiba hiramda wangang ki loinana moderator oina additional secretary government of Assam gi retired Arambam Nanda Babu su saruk yakhi amadi Manipur Development Council Assam ki chairman Mutum Rina Devi amadi ADC Agriculture Kasar Yubraj Board Thakursu saruk yake ngasigi pangthokhiba thoram aduga mari leinana Laumilup Assam ki general secretary Asangbam Sopona haikibda ngasi pangthokliba Barak Harvest Festival asi handak ka ani suba oina pangthoksabani lamsing lofam sing asi sinaraktawa dagi lau singu bagi wakhalon asi kaya leinaraktre loinana haujiki mirol na mapanda chatlaga thabak tawgani haibigi wakhal ama leinabagum uri lamsing asi sinadana lau singu dana leibat tarba economy asisu sontharakani aduna aikhoina festival tawraga punsilakliba laumi gi makhada natraga Vikasi Agro Producer Company Limited amadi Barak Dairy Producer Cooperative Society Limited ki makhada punsilakliba laumi singi thamoida lau singuba amadi lau singubadagi thokpa yaba industry gi pothok mayam sing sibu puthoknaba honabada wakhallon khara pinaba honajabani loinena government dagi phangba yaba scheme sing adusu miyamga tanaminaraga khangminaraga garamna industry chaput kadagi haiba pandamda thoramasi pangthok sabani hainasu phongdokki Manipur singna India gi wangma atopa lebak singda khundariba lebak singi manungda Bangladesh lebakta ihan hanba oina khunda khiba khul ama oina Bisgaon gi aneksuba festival 2023 Manipur gi saknareba saisakpa saisipi kya su saruk yadra pangthokre Bisgaon Manipur Festival Organizing Council Bisgaon na sinduna Bangladesh ki Abadgaon Gazipur Habibganj da pangthok khiba festival adu da MD Mahbub Ali MP State Minister Ministry of Civil Aviation and Town Government of People's Republic of Bangladesh amadi Neeraj Kumar Jaiswal Assistant High Commission of India Silet Bangladesh anina akhanaba mithung singwaina saruk yakhe
Bisgaon Festival Organizing Council Sinduna Pangthokhiba Festival adda Manipur gi maming lerba music band Blue band na mapung oiba thodang lauduna Manipur gi saknairaba saisakba Arvin Soibam AJ Maisinam amasung Kennedy Khuman amadi saisakpi singda Sunma Sanu Jena Khuman Them amasung Kabirana Miyamda isai kya khudol tamduna Bangladesh ki tongan ba mafam singda khundariba Manipur kyana laktuna aikhoi gisu na khulaba nat amasung Chadadol Lajay Haibo Wakalon Pahanki Thom Aduda Saruk Yakiba Saisakba Saisikpi Singda Asilarangi Makedi Memento Amampi Naikai Kumnava Amadi Poni Thorpasu Utke Manipur State Film Development Society Amadi Film Forum Manipur Anin Sinduna NS Films na Sahi Yankai Surak Pagi Thorum Ngasi Palace Compound Leva MSFDS ki Auditorium the Pangthokre Ngasigi Thorum Aduda All Manipur Working Journalists Union President Wangkhemsa Syamjai Guru Mayum Ravi Sharma NS Film Rajkumar Jananjan President Kata Amadi Aribam Syam Sharma Eminent Filmmaker na Matangsina Sib Guest of Honor President Amadi Special Guest Oina Saruk Yakhi Thorum Aduda NS Film gi Sangnareba Laikhidraba Guru Mayum Narayan Sharma gi Photo da Laikatune Kai Khomna Utke Lunana Mangna Puthorama Film Lamja Parshram Film Su Utke Manipur International University MIU ki Department of Hindi and Indian Languages ki Head Amasu Amadi Controller of Examination Professor Dr. Telem Kamlabati na Iwa Study of Important Folktales of Northeast Region Cover Larik Amangasi Phongbugi Thorum Ghari da leba MIU Palace ta Pangthokre Northeast lariba state singi ariba sanaramba Chanapathap Wanguron Kayabu Hojiki Miron Singda Kanganabagi Pandam the Eva Larik Ado Phongbagi Throm Aduda MIC VC Dr. Hari Kumar Palathak Tharka Examiner Committee ki Chairman Senate Professor Huidrom Jandakumar Faculty Research Committee ki Chairman Senate Professor P. Kumar Singhmana Sarugyaki Manipur University ki Hindi ki Head of Department Professor Subhanani Hazari Mayumna Larik Masak Take All Manipur Muslim Women Development Organization Amodo Manipur ki President gi Thau Puduna Matam Sangna Lebak Miyam gi Thabak Thorum Kaya Thorum Laba Ima Sitara Begum na Laikhidaba Numit November Kumar Thoibu Sai Khudingi Ima Sitara Begum Memorial Day Haina Palan Thorum Pangthok Lagani Haina Amodo gi Vice President Ruksar Chaudhary na Phongthokre Wafam Masi Ngasi Ima Sitara Begum na Laikhidaba Mari Lainana Sora Ong Lekai Wangmuda Leiba Madrasa Jamia Zahida Nupi Madrasa da Chana Thagnaba Polam Singh Mateng Pangbagi Achamba Thorum Amada Ruksar Chaudhary na Phongdokibani Amodogi President Nasbanu na Lusingno Pangthokiba Mateng Pangbagi Thorum Aduda Ruskar Chaudhary na Hai Ima Sitara Begum na Leibak Miyam gi Damakta Tawbiramba Amadi Kathoklamba Adubu Ningsingduna Mahakumba Kathopangamba Miyoi Kya Thoroknabagi Panamda Palanum Asi Pangthok Naba Warep Asi Lokibani Ngasi Pangthok Kiba Kangthok Liba Mateng Pangbagi Thorum Asida Amodoga Wakal Manaba Organization Sing Amadi Raimio Kyana Organization Asida Mateng Pangbirakpa Singbusu Thagatsari Makhata Su Lebak Miyam gi Damakta Amato Oina Sanminaduna Sakhotpa Tangdu Leitaba Idamdam Ama Seminar Si Haiba Wapamsu Roskarna Thamlakli Kangpokpi District Ti Komnom 5 Village ki area da Singmai Kaya Kokthok Laga Park Sada Popi Tharamba Mafam Singh Kangpokpi Police ki Additional SP Operation Abdul Kalam Kangpokpi Police Station ki OC Case Sunil Kumar Amadi First MR ki Assistant Commandant Joginal Singh Team Amana Kaksatura Mahanwi Thabak Manang Su Makhatan Sataki Kauru Hill Range ki Nongsuk Thangba Maikaida Lam Acre Sam Henbada Tharamba Popi Plan Singh Adu Kangpokpi Police First MR NEF Kangpokpi Forest Liangmai Naga Council Eastern Zone Makui Village ki Khunja Singna Punna Yatat Pahorukibani Makul Village lagi Singda Khong Pung Ahum Hen Satlaba Matungna Park Sana Tharamba Popi Pambi Singadu Yanaba Kangpokpi District Police ki Additional SP na Lusingba Team Ama Thasiki Time Pandagi Makui Village Laktuna Camp Tongduna Laikhrabani Team Maduna Ngarang Pauda Ekar Humra Marom the Tharamba Popi
प्लान सिंग अदु याथटखिबनी लोइनना टीम अदुना पॉपी थारंबा मियोय सिंग अदुना लेरंबा संग 35 सु मै थादोक्तुना महानखिबगी मथक्ता मखोयना सिनरबा पोलम कयासु थुगाइदुना महानखि पॉपी यानबा अदुगा मरी लेनना कांगपोपी पुलिस स्टेशन की ओसी सुनील कुमार ना लेंगा की वार ऑन ड्रग्स 2.0 की मनु चन्ना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी विक्रमजित की मियंग मखादा ड्रग थिंगनबा थबक कया लखुतुना लागली मसिगी मनुंग सना कांगपोपी पुलिस स्टेशन कोनबा एरिया दा पॉपी थारंबा मफम कया लेप्तना याथटपगी थबक तौरी मसिगी मखा तारकपा ओइना टी कॉमनोन फाई की एरिया दा लम एकर साम हेनबदा थारंबा पॉपी सिंग यालकपनी एकर साम रोम असिगी मथक्ता अनुबा मफम खरा अमसु थेंगनरे मफम असिना मरम असिना हौजिक लेमहोरिबा मफम सिंग असिदसु अहेनबा पुलिस की मैन पावर सिनदुना लोइद्रिबा फावबा यानखिगनी मसिगिदमक अहेनबा मैन पावर पिबिनबा हाइजबदगी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दगी लाकपा हौख्रै हाइरिबा अहेनबा टीम सिंग असि लाकपगा कौब्रु हिल रेंज के एरिया दा थारंबा पॉपी पुंबा तुमने याथटखनी लोइनना चाउरबा उ लिसिंग क्या याथटलगा उमंग कोकथोलगा पॉपी थारंबा चेनबा मियोय खुदिंगमक्सु अमत्ता लेमना थारोय मखोगी मथक्ता सबचाबा लीगल एक्शन लौगनी मरम असिना लेंगाक असिना लमदम असिदगी ड्रग मरु फंगना मुथटनबा पाइखलिबा थबक सिंग असिदा म्यामनसु सपोर्ट तबियो हाइखे तैनेम विलेज अथॉरिटी ना होस्ट ओइदना इचम अमदी सीएसओ एलएम ब्लॉक अनिना पुन्ना खुसमनरगा अवे फॉरवर्ड टू अल्टरनेटिव लाइवलीहुड की वखलोन मखादा लेंगाक संगसिलिबा वार ऑन ड्रग्स की खोंजंगबु सवददुना कंप्लीट इराडिकेशन ऑफ पॉपी प्लांटेशन हाइबा हिरमदा नोमगी ओइबा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम अमा ngasi तैनेम विलेज दा पांगथोखरै थरंगी सरुक अमा ओइना इचमगी चीफ एडवाइजर ओरंबा मदमंगोलना लैखिदबगी मिनिट अनि टोमिनना लेप्तुना इकाई खुमनबा अमदी अवाबा फोंदोखि थ्रम अदुगा मरी लेना इचमगी एडवाइजर एन राजेंद्रना हाई कोविड ना वारबा मतमदा खुलसिगी मियामना चाना थक्नबा पोलम कया तंपाक तमना पुरखिबा अदु निंगसिंगलुबदा नुंगसी कावबंगमदे असिगुंबा नुंगसिनबगी मरी असि लागदबा मतम लमदम असिबु अमत्त ओइना सागतपा हरलबा मतमदा फुरुप अमगा अमबगी मरक्ता नुंगसी हंद्रगा मणिपुर बु थुगाइबा पांबा मपालगी फुरुप खरना पॉपी प्लांटेशन तौबा असिदा सवतलब्रा अमदी अरोनबा एजेंडा ओइरब्रा हाइबगी सिंगनबा वाफम लाक्लै मरम असिना वाफम असे कुपना नैनबा मतम ओइरे स्वारसामपुर साइकुल अमदी फुंगसमगी सीएसओ विलेज चिफ सिंगना खुनाय असिबु कन्नबा होनबदा लेंगाकना संगसिलकलिबा वार ऑन ड्रग्स असि सवगतुना पॉपी प्लांटेशन याथटपगी फिरेप लौरिबा असिगुमना खुलसिगी सीएसओ अमदी विलेज चिफ सिंगी तुंगी खुनायगिदमक खलगा वारेप लौबियो हाइके पांथोखिबा अवेयरनेस प्रोग्राम असी लोसिलकपदा इचम सीएसओ एलएम ब्लॉक अमदी विलेज अथॉरिटी की माइकैदगी अपुनबगी ओइबा वारेप कया लौखि पॉपी प्लांटेशन याथटपा मतमदा लेंगाक अमदी पुलिस डिपार्टमेंट ना करप्शन यावदुना तौबियु मदुदा विलेज अथॉरिटी अमदी खुंजा सिंगनसु अचौब थौदांग लौदुना पॉपी पांबी याथटकनी तैनेम एरिया असिगी लेबाक लेहावगा सानबा हॉर्टिकल्चर पांबी खंगदोकनबा अमदी कल्टिवेशन की मतंगदा वर्कशॉप अमा पांथोकनबा इचमना इनिशिएटिव लौबियो हाइबा वाफमसु थमखि मितैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्टा चलहंदुना मसागी सक्तम ngakjanaba amadi furup ganjanaba constitution na ngalo pibinaba STD CM na taliba demand asai sawatli haina sono ACG MLA ke ranjitna haikhre wafam asi ngasi STD CM gi thomi singna baupara da leiba MLA gi quarter da memorandum pisinba lakwa da MLA na paumi singda wa ngaludna phongdokhibani mahangna makha tan hai lamdam asida nomagi मियान चागी मसिंग हेंगलकपना यलहोमी अखोई मुतखिबा याना लेरे यलहोमी सिंगबु कंजनबा एसटीडी सीएम ना तालिबा डिमांड असि नतना अतै लेते हौजिकति डिमांड असिगी मतांगदा मियाम मरक्ता भाव तानरमदब सिंग लेरंबा अदु भाव तानरे मरमसिना एसटीडी सीएम की डिमांड असि लेंगांगनसु इंडिया गवर्नमेंट की मरी लेनबा मिनिस्ट्री दा रिकमेंडेशन तौबिदुना जना हन्नबा थबक पाकेट पियु हाइनसु मांगना मखा ताना अपील तौखे मणिपुर गवर्नमेंट लनाई म्यूजिक लाइसेंस पीब मेंटल हेल्थ चेकअप तौबियो हाइना सुनुसिफाई यूथ वेलफेयर एसोसिएशन SYWA की जनरल सेक्रेटरी नामैरापम विद्यानंदना ngasi सुनुसिफाईदा पांथोखिबा वाकत मिफम अमदा फोंदोखरै वाकत मिफम अदुदा विद्यानंदना मखाताना हाइखिबदा हौजिक मणिपुरदा मरम सादना लाइसेंस कन मयाम अमा गवर्नमेंट इशू तरोकलिबा असिना मरम ओइरगा थोनिंगदबा थौदोकया थोलकपना मिसी मीना कया यावख्रै
thengkhang kayarakta lengak amasung micham myamda nongmai kappa amadi nongmai sinaduna kihan khangan bagi thong lepinaba loinana license gun issue tawba matamda ningthina scrutiny tawnaba haiduna praja myamna appeal tawduna lakpani Transoi suba Manipur Legislative Assembly Mikhalgi mamangdagi hauna lengakta miyeng sangpi namasu lebak miyamna iho sakshin kiba laikre matamaduda district khudingmaktagi DC singna license gun surrender tawnaba khanglakhiba laikre license gun kaya surrender tawkhrabasu noi kapa amadi kihan khanbadi leptri bye bye amasung new year gi picnic chatpada phattanungda thoktanaba Imphal East amadi West ki SP na lokhat kiba section thorang aduburi thagat chari Manipur gi oina license gun amadi service gun paiba mioi singna mi hatpa sibiyana noina kapa amadi kihan khangan bada senaba sing khudakta terminate tawduna serak pibiu state force sing training tawu matamda human right education sing matam sunaba international law amadi declaration sing haptuna khangan bagat loinana sang naina follow up tawbinaba government da appeal tawjari haina mahana makatan phongdokhe Amrom dasu state asida gun culture gi anokwa sanabi ama lakliba sigi mayokta wakan mifam ama ngasi singamai apun manupi lumna sinu sathakre nongoi license pi ma tamda khare hena section view nongoi pidringai da nongoi paige doriba mi adugi mental health hana sek toba tangai phadre haina nupi lup asina tak thamlakli singamai thongam lekai da phamki wakan mifam aduda saruk yakhiba singamai apunba nupi lup ki publicity secretary S Sumatina hai state asida license gun paiba mioi singna mihat mipun toba yauna tongan ba crime kaya thohunba aikhoina tare thengnare lengang nasu gun license piba matamda khara hena section ba changi gun license pibagi marumda aina yadaba nongoi kaya paremgadra haibagi singnaba lakle hojik ki matam asida license gun paiba si fashion gi mawda lakli masmak yamna laibak thibani state asida gun license paibaga mari nainaba hen sunaba law ama lakadriba assembly mefamna pass tawbiu hiram asida chief minister na ahen miyeng sangbiu haina mahakna phongdokpaga loinana mioi bagi hak khongaung riba asibu yengsinaba laiba Manipur Human Rights Commission gi hojik hangdu laiba phamsing asisu athubada lengakna miyeng sangbiduna mensinbinaba appeal tarokli Sena Atlas Organization Kasing Waina Sinba DSA Kasingi Makhada Pangthokpa 18 Suba Sena Cup District Level Under 15 Boys Football Tournament Lakliba February tang 23 Nomaijing Numit asidagi Kaksing Wari Khunjapat Sanabung asida sususodina pangthok sargani tournament asigi form pisin bagi aroiba tarik na February gi tang ahum lising ani ga sumna kulhum doini medical check up na February 5 dagi 3 pawwa manager meeting na February tarik 8 ni tournament asigi winners tana lupa lising yang kai gi prize ni runners up tana lising kunthra ni tournament asigi form club asigi office gi phangbani haina secretary selom na haire Lisingani Sumatra Maridagi Lisingani Sumatra ta ain kaina forex ta paisa tharak khibaga mari leinana Mumbai amasung Bhopal gi mafam trai panda Central Bureau of Investigation CBI na thihumagi thabak chathabada selone lupa crore maudra marigat lakh kuthra tare phagat kre tongan ba case ahum da mara lerba mioi singi mathakta CBI na register tawkhre Nationalized Bank Nipan gi khuthang da account mapanda foreign exchange forex ta yamlaba senpham tharakibani trade based money laundering na wahangkiba bank singdi Bank of Maharashtra Mumbai Canara Bank Syndicate Bank Mumbai amasung Bank of India Mumbai private company singdagi tharakiba senpham singdi lupa crore sam supna manga lakh kunga taret lupa crore nifuga mat thoi lakh traga taret amasung crore nipan ga lakh huma panni hairi Makhatana Tizmiki Tabak Sathari Haina CBI na Fondorgli Object Arubada Maroi Pahung Pizari Matamaki Delegi Lusing Singna Manipuri Puari Kangdabagi State of Tang Punkibani Haina Manipur Minister and Briana Fondokri Veteran journalist Kamazam Badamangol Lakitri Nursery Farm Economy and Culture Highway Pandamda Barak Harvest Festival 2.0 Pangtokre Loinana Mumbai Musum Bhopal Mafam Trai Pandagi CBI na Lupak Crore Nobraga Mariga Lakh Kuthatre Phagat
ngasi gidi image paudam sandrok seba matang asil lojere miyambu amuk hana khurumjai